salun kedi betelah julu gamari manen semenit konek lalu tendek berdai. Coba bete gamari sak marah bagi ibane luwe gamari sak ngiri manis kamu doang tambatan hati. Jeruti gantung lae gamari atas sempare kue sola gamari entik nemewe namun lengi budi bahasa. Panas jelo hari jelo kembali pada reket gamari salun kedi getelah julu gamari manen semeni konek lalu tendek berdai.
Everybody put your hands up for biasa atur nuhun ya.